Pozdrav braćo i sestre filmmakeri, ja sam Darko Riot, full time filmmaker iz Srbije. Šta radiš to? I konačno ovdje pravi i jedini Darko Riot, dobrodošao. Zdravo drugari, znate ko je ovdje Darko Riot, filmmaker iz Srbije, full time, svadbe, cash, money, lova, mercedesi, jahte, ludilo, dronovi, znate sve. Nov video breakdown, imamo, jao, čekajte da vidite ovo. Obrnuto. Etat. Hello happiness. Ne znam da ste gledali tu reklamu. Lemon and Posjeća ginger. na leto. Da. Ovako, drugari, sa mnom je Nina. Ćao svima. Znate iz reklame Hello Happiness, ko je ne zna, sada će da upozna. Ajmo da pređemo na reklamu. Vidjeli ste reklamu, ja se nadam da vam se sviđa. Nina, kako se tebi čini? Reklama je odlična, čak je za nijansu bolja od polja lavande, po mojom mišljenju. Dobro, dobro, ako ti tako kažeš, tako imam pravo na svoje mišljenje. Ne, ozbiljno, sviđa ti se više Hello Happiness od lavande? Pa, koncept nije lavić, onako, mislim, a lavande. A gde smo se više cimali, da li ovdje ili na lavandi? U Woodlandu. U Woodlandu smo se više cimali? Ja sam se više cimala u Woodlandu. Pa dobro, ti si na lavandi ležala u kadi. Nisam ništa radila. Nisi ništa radila, dobro je to što kažeš. Prvi take, kao što vidite, imamo storyboard. Znači, vidjeli ste reklamu, imate tu storyboard, lepo sam ja tu, dobro, jeste da sam ja to crtao kao da imam, da je nogama radio, nema veze, u svakom slučaju kapirate, evo su proizvodi, vidite tu, da, evo to, vidite sve kako izgleda, ali evo imam još nešto, imam kako to izgleda uživo. U originalu. Da, original shit, znači tu su kadrovi, znači vidjet ćete, neke kadrove ćete da prepoznate iz, evo na primjer imamo, ovdje smo imali kadar gdje je kao sipanje tete septa u dlan, ali smo to izbacili pa smo krenuli, bili onaj kadar kao kad pada sa veće visine, pa smo to u stvari rotirali da kao prska gel i to su bile neke kombinacije. Imamo ovdje tuš, na primjer close up, to nismo ubacili, ali smo imali tvoje telo kako se kupaš. Da. Imali smo ovdje rotaciju proizvoda, ali mi smo rotaciju proizvoda uradili ono što smo dodali pomeranje. Ovdje gore je onaj stop motion, to imamo, ženski koraci, to imamo sa početka, tvoj portret, to imamo, close up kako piješ koktel, to imamo. Ovdje imamo nešto, evo ne znam da pročitam, ne pitaj Boga šta je to. Da, ovdje ima taj kadar, dobro, kadar su spojena gimbalom. Ovdje imamo limun kako pada, to nismo bacili, to je providno, to sad svi rade na YouTube-u. Udarci vode, ni to nisam uradio jer svi to rade. Ovdje imamo rotaciju proizvoda, to smo snimali stop motion, to ću poslije da objasnim isto kako sam radio, na istu foru kao što sad snimamo. Gore su 3 kao nešto ništa i ovdje imamo najjači kadar koji je na kraju reklame kad Hello Happiness gel za kupanje izlazi iz onog limuna, to čisto vam objasnim kako sam radio i to je to. A najbolju scenu si propustio, izbacio. Koju najbolju scenu? Evo ovo ovdje. Izlazi iz vode? Da. Ja ne znam šta je to, ja sam to uopšte nisam uradio. Pričali ste da je bio plan da budem u velikom bazenu, da izađem iz vode i da u nekom drugom kadru izlazi limun iz vode. Ne znam, ja se toga ne sećam. Dobro, ja sam izgubio slučaj. To smo izbacili, ja sam se baš setila kako je to baš po meni ključni neki deo ove reklame. Ja se toga i ne sećam. Dobro, ispalo je super. Znači, kakvi su bili uslovi, znači tad je bilo 40, bilo je gore vreme nego za lavandu, sigurno. Pa, jeste, bilo je vruće, bilo je vruće, ti si bio full obučen. Da, ja sam tad nosio ovu belu košulju, zato sam sad obuku opet, ja sam naučio. Da, isto ovaj šešir, glumio je Italijana. Buongiorno. Ovdje, kao što vidite, imamo prvi put overhead, to smo uzeli iz SD Solutiona.
To su nam oni, mi smo to rentirali, samo smo to uzeli, nismo koristili nikakva svetla za ovo snimanje, koristili smo samo sunce, jer smo čekali da dan bude vruć i lep i samo smo to koristili kao difuzor overhead. Mislim, ovo je moglo da se uradi sa zilbom, ali bilo bi ciganski da se trtimo tu sa zilbom, nešto to nije praktično, nije brzo i efikasno. Znači, radimo na suncu i stvari moraju da se odvijaju brzo i efikasno. Aj sad ti možda glupo da ti ja postavim to pitanje, ali kako izgleda kad ti sarađuješ sa mnom? Na što to liči iz tvoje neke perspektive? Iz moje perspektive, ja znam da ja nisam normalan i to donekle, ajde, prolazi meni, samom sebi prolazi. Ali kako izgleda kad ti, eto, radiš sa mnom? To me zanima. To nikad nikom nisam pitao. Pa mi smo sarađivali i na videu za Tetrasept Lavanda. To smo prvo radili, da. Drugi put je sada u Woodlandu. Atmosfera na snimanju je opuštena. Koliko god sve to delovalo opušteno, Darko Riot, ovaj ovde do mene, je skroz veliki profesionalac i svaka scena i svaki kadar izgleda odlično na kraju kad se sve uradi, iako sve izgleda onako malo trapavo dok se to radi. Tako da sarađivati sa Darkom je jedno dobro iskustvo, puno smeha pre svega. Ko sljedeći frame ovdje vidite, ovdje smo radili onaj kadar gdje smo slikali samo tvoje noge. Jeste, ja sam šetala napred-nazad dok nismo konačno uhvatili dobro. Pa snimili smo jedno 15 tejka, sigurno. Pa jesmo, sigurno. To smo ponavljali, pola sata smo samo to radili, dok nismo goli bili kako treba. Kriva sam. Što najgore, znaš da mi se na kraju nešto taj kadar nije svidio, ne, nisu tvoje noge, nego nekako ambijent mi je nešto tu, nije mi nešto bilo kako treba, ono. Pa istina je da bi bilo mnogo lepše da smo bili na glavnom bazenu, ali bila je jako velika gužva, veoma topao dan i bilo je dosta ljudi. Nije moglo da se radi. Ništa, evo da vidite ovako frame ovdje, znači ovdje imamo moj Lumix, imamo gimbal, gore je povezan monitor preko Holy Landa, Wi-Fi, transmiter, tu je Tijana sa mnom, desna ruka, ona mi pomaže za sve te stvari, ona ujedno sa mnom prati monitor, jer u nekim momentima ja ne mogu da gledam mali ekran na kameri, pa moram da pratim gore, a dosta kadrova smo radili bukvalno gdje je ona odlučivala da li je dobro, da li nije, jer ja jednostavno nisam mogu da vidim. I usput mazala meni marmeladu na noge. Da sve bude kako treba, znači to je to, ona ovdje ima, tu drži transmiter u torbici, meni je zakačen ovdje, da je ruka bude slobodna da može da funkcioniše, šešir je tu, to je to, ovdje taj kadar, ti hodaš ovdje na ovoj ivici bazena i to je to, znači to smo ponavljali, morali smo da budemo u vodi, kao što vidite gimbal je jednim delom u vodi, da bismo izvukli taj kadar, da to bude pravo, da bude u ravni sa nogama, da ne izgleda ovako snimano od gore, da ne izgleda ovako da je snimano, nego da je snimano u ravni. To je mnogo lepše za oko nego da se snima ovako. Ovako izgleda kao da neko ko ima 5 metara sa visine gleda hod. Glupo. Znači, nije. Ovako je praktično i najbolje. Jer je tad senzor ravan i direktno ide sa nogama, upada u liniji i to izgleda mnogo bolje. Nekako i linije su prave i sve, nije se perspektiva iskrivila i sve deluje sasvim normalno i korektno. Sad ja imam jedno pitanje za tebe, a to je kako je raditi sa mnom. Pa, brate, pa ne znam, mislim, pa ne kažem ne znam, pa lepo, brate, normalno, mislim, ti si normalna, znaš posao, znaš što treba da radiš, kapiraš mene kad ti ja kažem, treba to, a ja sam poznat da ja to ne razvlačim, nego u 5 sekundi ispričam nešto što treba da se ispriča za 5 minuta, ali dobro, to je to, mislim, kapiraš priču, znaš, bitno je da se kapiramo. Ovdje imamo frame, isto vidite, tu se nadgleda, testira se šta će snima dalje, ovdje je sad deo za portret. To sam sve rekao, evo ga David ovdje čeka instrukcije za svetlo, Tijana gleda šta radim, posle gleda u monitor, to je to. Znači nema neke filozofije. Ovdje smo testirali, čini mi se jer smo čekali da sunce izađe jer je bilo zašlo za neki oblak. Da, naišli su oblaci pa se zamračilo. Pa se zamračilo jer smo koristili bili samo overhead, onaj difuzor i on nema nikakvu svrhu kad je oblačno, nego ima svrhu samo kad je sunce. Kad je sunce, to se postavi i onda se zraci smekšaju dok stignu do subjekta, to za to služi. Mnogo je nezgodno kad ti znaš jednu lokaciju i ceo spot si smislio na storyboardu prema tome i onda dođeš na lokaciju i vidiš da ne možeš da snimaš na toj lokaciji jer je zauzet,
iako su ti rekli da može, jebi da ljudi se kupaju, mi smo očekivali da možemo, da izbegnemo sve te ljude, ali ne možemo, i na kraju smo prešli na drugi bazen i automatski se koncept storyboarda na licu mesta menja. Znači, zahteva promene i onda eto šta se dešava, znači pripremamo kadrove, kadriramo po pola sata, pripremamo jedan kadar da bismo izvukli što bolje, da to možemo, da to izgleda što bolje. Evo ovako, sljedeći kadar, evo je Ninica, šetaš koji put, 15. Pa, Dobro, morali smo, ovde sad šetaš, ali ovde sad radimo portret. Da, sad radimo gornji deo. Da, sad radimo gornji deo tela. Evo što je isto bitno da vidite, na primjer, ovde vidite overhead, to je 2 sa 2. Evo, tačno možete da vidite gde je pala senka preko bazena i koliko to znači, videli ste u kadru koliko znači to kad se smekša svetlo. Znači, zamislite kako bi ovo izgledalo da nije bilo overheada, kako bi to lice izgledalo. Znači, to bi bio ogroman kontrast, znači, izgledalo bi, znači, kao, slike sa svadbe, znači, kršina. Znači, zbog toga služi overhead. Nemoj da vređaš slike sa svadbe, popu. Pa dobro, nema veze. Sve što je snimano eksterijer rađene samo sa overheadom, nikakvo drugo svetlo nismo koristili i čini mi se da je ovde David, koristili smo bounce, mali bounce, onaj od metar, da popunimo svetla, vidjet će se to, ja mislim, na sljedećem kadru. Ajmo da pređemo na sljedeći take. Ninica sedi, tu pozira. Ja uživam, pijem koktelčić, snimamo. Ovde smo, šta je isto interesantno, pogledajte kako je koktel iste boje kao produkt. Znači, to je mnogo bitna stavka i kako ovdje imamo limun. Znači, mi na jedan način detaljima otkrivamo o čemu se tu radi i šta je to. Vidite ovdje limun i limun na koktelu. Vi obratite pažnju da je njen brus iste boje kao, žute boje kao limun i da je donji deo kupaćeg ove boje iste, ljubičaste kao što je ovo. Znači, sve mora da bude u tonu. Znači, to je isto mnogo bitna stavka koju, eto, sad imam priliku, setio sam se da kažem. Znači, te stvari moraju da budu sve u tonu. Zamislite da ona nosila ovdje neki fluo kupaći kostim, na što bi to ličilo, na ciganijadu, nije što ne bi ličilo. Znači, mora da bude, mi smo tražili 2 dana samo kupaći kostim da nađemo da njoj odgovara, da je bude dobar i da bude iste boje kao što treba da bude. Sad ti fali ovde slika koju si mi poslao, kako ti ovako držiš taj žuti kupać. Ova fotka je rađena samo za Tetaset, za kompaniju, jer su tražili da imaju neke fotke da izbace, znači ovo nije bilo u spotu, ovo je sliku Uroš, Inspire Media, on je tad radio sa nama i to je to, eto, nema nikakve filozofije, tu je kao mobilni, ono, bleja, standardno. Ovdje imamo 3 fotke, vidite, to je zbog Instagrama smo spajali, Uroš je to bio spajao čisto da možemo da izbacimo. Evo ovako ovdje gore vidite, imamo taj kadar, tu smo radili portret. Vidite kako to izgleda, evo kao što sam rekao imali smo bounce. Nema tu nikakve filozofije, ti ovdje gledaš, pratiš da iskadriramo. I to je to, znači nema nikakve filozofije. Ovdje imamo kadar sa koktelom, to ste vidjeli malo pre fotku. Imamo to, snimano je to na 100 mm, tako nešto mi se čini. Mi na kraju nismo ni koristili ovaj ugao, tako beše, koristili smo drugi, a ne s ove strane. Da, sa strane smo koristili. Jeste, to nešto nisam bio zadovoljan. Čini mi se da je ovaj stub nešto remetio, nemam pojma, nešto tako bilo. Ovdje dole možda vidite kako to izgleda, kako lepo radi overhead. Ovdje ti puštaš proizvod. Jeste, tu smo se baš namučili, pošto je bilo prevruće na polju, a kupka se istopila, toliko je bila retka da je samo curila onako sama i jedva smo uspjeli da dobijemo taj moment kad lepo to izlazi i... Kad ti u stvari držiš rukom i kao stiskaš... Ja sam ovako morala da otvorim. Da, ti čim otvoriš ono krene da... I da stisnem, evo sad ne izlazi, a tad je lila odavde. Jeste, baš je bilo nezgodno snimiti. Uspeli smo na kraju i to da snimimo. Potrošili smo cijelu jednu botu smo potrošili, jer svaki put kad ti isturi ruku ti to ne možeš da vratiš, nego skočiš do bazenčeta, ubaciš ruku i ole malo buc. Čuti bre, to nismo smeli da radimo. I to je to, nema veze, nije opasno, ako niš drugo, barim ti ljudi koji se kupali posle to bazenče bili čisti. I mirisali na ginger i na lemon. Da. Isto ta scena, iz ovog ugla vidite kako to izgleda, evo tu je produkt, tu je Ninica, ovdje stoji na stočiću jer smo hteli da podignemo, da imamo taj ugao, da nemamo prav ugao ovako, nego da imamo ugao malo iz kosine i evo ovdje imate bounce iz kosine, zato što da ne snimimo kako tečnost upada u dlani, jer nije bilo estetski lepo, jer se tečnost istopila i bukvalno kao da sipaš, ne ružno, ne valja. Znači, a više sam teo da bacim akcenat na produkt i na taj moment kad to izlazi,
nego na sam dlan, to je glup. I tu u pozadini, na tom kadru je pozadi samo plavo nebo i to je to čisto, lepo, precizno. Evo i Tijan ovde prati monitoring, vodi računa da sve bude kako treba, on imala taj zadatak. Obično pored mene uvek stoji neko ko prati monitor, da bi mogao da vidi nešto u slučaju da nije kako treba. Znači, na primjer, da ovde sad ona, da ima polomljen nokat na prstu, a treba da se vidi ili tako nešto, a ja to ne vidim, jer ja kad snimam, ja se ne bavim detaljima toliko, jer moram da se bavim kadriranjem. Moj posao je kadriranje, a posao Tijane je da prati da sve na kadru bude gde treba. To je cela matematika. Nini, kaži mi, kako ide sad tvoj manekenski život u dobu korone? Jel ima posla? To kad čujem, brate, jel ima posla, ne budi mi dobro, ali ajde, idem opet. Ni mene ne bude dobro, nemoj da brineš. Jel ima posla? Jel ima posla? Posla u Srbiji za divno čudo ima. Izvinjam se. Ne znam zašto je to tako, s obzirom da, ne znam, prethodnih godina kad nije bilo korone, nešto je baš slabo po Srbiji imalo poslova. Mislim, i konkretno za mene, u mom slučaju. A što se inostranstva tiče, pošto ja putujem i radim u inostranstvu, situacija je takva kakva je, sve je jasno. Doduše sad i može da se putuje, ali ja ne želim da budem u tom riziku, da negde zaglavim, da ne mogu posle da se vratim kući mnogo dugo i ništa, sedim evo ovde, ima posla ovde ponekad, tako da... Ima posla sa mnom. Biće bolje jer gore ne može. Kako izgleda stoka? Ali ima tu neka preterana magija ili nema tu ništa spektakularno, kao i svako fotkanje? Šta je to? Mene fotkaju uglavnom za portrete, zbog mog lica, naravno. Wow! Tako da nisam, retko kad fotkam cijelu figuru, ne znam zašto je to tako, ali uglavnom su to portreti i njih imam previše stvarno u svojim albumima. Dobro. A čekaj, njemu za stok isto portrete radiš? Jeste. To. Dobro. Mi se često fotkamo i ovako, zato što meni konstantno trebaju fotke nove za book, zato što se svake godine i menjamo. Nismo isti, rastemo, starimo, sedimo. I trip. Tako da to mora konstantno da se radi na tome, jer kad odemo u inostranstvo, prvo što ti traže je book. Ako u booku nemaš dobre fotografije, onda si niko i ništa. Svakako postoje modeli koji idu bez jedne fotografije i kreću od nule u inostranstvu. Jeste teže i naporno je zato što moraju da se potrude i da nađu fotografa tamo, to je sve skuplje, nema tu dogovora da je to nešto za džabe, kontra usluge i sve to, kod nas toga ima. To je to što se tiče tih fotografija, generalno život modela nije baš takav kako deluje svima sa strane. Tu ima baš dosta odricanja, na primjer, evo ja studiram i pokušavam da završim sve ispite pre vremena i pre svih, da bih mogla da odem negde na 3-4 meseca. Jasno. Tako da, što se toga tiče, stvarno ima puno odricanja. Nemaš prijatelje, nemaš porodicu pored sebe, svi ste na relaciji preko telefona. Tako da ideš negde u nepoznato, upoznaš nove ljude, to je dobra stvar, stvaraš kontakte za neki drugi put kad bi opet otišao na isto mesto, tako da ko god putuje kao model, bitno je da stvara kontakte i da ih održava kako bi mogao... I da bude lep. Imamo sad scenu pod tušem, to ste vidjeli na reklami, imamo poslednja 2-3 kadra, ali imamo tuš, nije što imamo kadar, ona, mislim, ti se, ona kao da nije pored mene, jebate. Nina se tu kupa, evo ga ovde difuzor, overhead stoji, ništa, to je to, ovde nema nikakva filozofija, tuš 2-3 puta smo... Ima filozofija da je bilo prehladno zato što smo ceo dan bili na suncu, pregoreli smo i odjedanput iz tuša kreće ledena voda, meni se grči lice, Darko mi viče, nemoj da grčiš lice, nemoj da se mrštiš, a meni hladno... Katastrofa. Ja se toga ne sećam. A obično se ne sećam jer sam tad u kameri, znači ja sam tad toliko fokusiran na kadar, na kameru da šta god da se desi, ne zanima me. Snimali smo jedno 6-7 puta ovaj kadar, zato što tresla sam se koliko je bilo hladno, a napolju vrućina.
tuš ledena. Znači, hvala Bogu, pa se ne kupam. Evo ovde mali behind the scene, fun behind the scene, David i Tijana, malo se sprdamo, malo se zezamo, slika ih Uroš, dok se ja tamo trtim i podešavam. To im je to, eto, David. I Tijana. Code name Arah. A Davida, ako niste znali, njega zovu svemirski Tarzan. Ohoho, kakav kadar, evo ovdje, ništa, ja neću ja ništa da pričam, možete samo da gledate. Ništa ovdje Kusturica snima, Tarantino, ne znam kako me već zovu. Vizualni pripovedač, bre, taj sam, ne mogu da setim, jeboti izlapo sam, ne mogu da verujem. Ništa ovdje, to je to, snimam tuširanje, Nina se tušira. A si te snimao nekad dok se tuširala? Nije, ovo je bio prvi put. Opa! Evo ovako, ovdje sad možda vidite kadrove iz studija, mislim iz studija kod Gajvi kod mene, vidite ovaj haos ovdje, evo ovdje vidite limun i vidite proizvod, Hello Happiness. I ovdje vidite lavor, ovaj lavor sam kupio u prodavnici i lavor sam izbušio na sredini i tu dole ide motka i proizvod je zalepljen pozadi onim pištoljem što je izbacio lepak, to je zalepljeno i viri kroz to i ja sam onda ispod stajao, Tijana je snimala, a ja sam drškom izvlačio proizvod i polako rotirao i tako smo snimili, to vidjet ćete, onaj limun i to kupili smo bili 15 kg limuna. Nismo bili normalni. Ovdje vidite ovako, što se tiče, čekaj sad da prebrišem samo ovo da vidite malo bolje. Ovdje pozadi je TV, taj TV glumi pozadinu, znači digitalnu, znači da ne bismo štampali nešto, filozofirali, nema logike, pustimo talase, ima neonka ovdje iznad koja baca highlight na limun, ima neonkice sa strane koje daju jak highlight, ovdje nisam koristio velika svetla, ovdje gore imamo reflektorne baterije koje je sa malim difuzorom, to je služilo samo da osvetli gornji deo produkta. Znači jer taj deo je nekako, nešto mu je falilo i taj deo je bio je nezgodan za osvetliti jer nisam imao nikakvo spot svetlo koje sam mogao da usmerim direktno ka proizvodu, nego sam morao da improvizujem i onda je to lepo od gore bacilo, znači pustilo onako mekano svetlo i deo koji je, logično je da deo koji je bliži svetlu, svetli jače od onog dela koji je u mraku, tako da se to perfektno sjedinilo da kad svetlo stoji ovde i baca tu, dole tamnije, logično da će da baci lepo svetlo i da će da napravi svetlo koje treba i da bukvalno osvetli samo taj gornji deo. Znači evo je kamera ovde, 120 mm, to je to, znači eto kako to izgleda i koji je to haos. Ovde možda vidite kako izgleda taj deo onog limun kada šeta sa proizvodima, vidite to je TV na kom stoje 4 neonke sa strane i to je jedino svetlo koje postoji, znači nema ni jedno drugo svetlo jer je poenta bila da se samo ćoškovi limuna imaju jak highlight, sve ostalo da bude mekano difuzno i vidite, možda vidite ovde na proizvodu kako ima lep highlight samo na ivice, na te bočne strane, ovde ja na laptopu puštam sliku, evo ga ovde telefon povezan na Wi-Fi sa kamerom, znači gore stoji kamera, niko ne pipa, ovde stisneš rec, to se sačuva na laptop, proveriš da li sve kako treba, da li sve ok i to je to, eto, cela matematika. Mislim, ja više nemam šta da ispričam, mogu da vam pokažem, u stvari, ajde ovako, ajde pitamo Ninicu nešto za kraj, ajde, šta bi mogla da kažeš za sad za sve nove manekene i manekenčiće, kakva je situacija sad na sceni, gdje daš neki savjet, da ih posavetuješ, da možda obrate pažnju na nešto, da možda negdje vreba nešto, da nemam pojma ni ja, znači, šta imaš da kažeš? Po tom pitanju, da. Imam svašta nešto da pričam, ali potrudit ću se da budem kratka. Ono što treba da znate je da nikada ne idete u jednu agenciju, jer u toj agenciji jednoj mogu reći da ste vi bez veze, da im se ne sviđate, da vi ne možete da radite taj posao, da niste za to i onda odete u drugu agenciju i tamo na vas gledaju kao na budućeg modela. Ono
što još treba da znate je to da Book i u agenciji nikakve pare vi ne treba da date da bi vi postali model. Vi jednostavno treba tamo da se pojavite i da budete na castingu. Ne, da budete na castingu. Ako casting prođete, agencija će vama da obezbedi, ukoliko vi to sami ne možete, fotografa koji će vam napraviti prve fotke. I to je nešto što sam ja imala tako, ništa nisam plaćala i to bi tako trebalo i da bude, pošto vidim često da sad organizuju neke castinge i traže novac za prijavu, pa traže novac ako prođeš. Ja smatram da su to neke prevare i da ne treba uopšte prisustvovati takvim castingzima gde vam traže neki novac za uzvrat. Premijer, breakdown, da vidite kako to izgleda sve i kako ova scena izgleda u premijeru i kako izgleda projekat. Ovdje na vrhu Nesta Sequence imamo, to je grain. Za oni koji ne znaju, Kodak 4K clean grain, volim da stavljam grain na klipove i ovakve stvari. Ne znam da li će moći da se vidi, mada moći, vidjet ćete kako koža izgleda. Ima nekako lepšu teksturu kada na sebi ima malo graina. Vidite kako ovdje na vratu najbolje može da se vidi na licu. Možda može se vidjeti svuda. Ništa, eto, to ćemo da aktiviramo. Idemo dalje. Imamo prvi kadar. Ništa, to je log. Kao što vidite, Lumetri Effects, imamo samo jedan Lumetri Color i to je to. Ništa komplikovano. Hello Happiness, evo ovdje imamo color posebno, ovo je odrađeno ovako. Tu nemamo ništa bukvalno, imamo samo Nesta sekvencu i to je to. Ovo je ono što je snimano na TV-u, pričao sam vam bio, to je pozadi TV, ti talasi pozadi, to je TV. Ništa, to je to, cut. Evo šta je možda interesantno, ja imam cijel taj take koji je tu, možete da vidite kako izgleda, u stvari ne može da se vidi kako izgleda, ne znam zašto. Možda i ne može, možda je samo to take, čekajte da vidim. Da, ima tu duže, to je cijel take. Da, tu ima neka ponavljanja dok mi to nismo boli, da, ja sam samo vešto snimao, samo podizanje. Ništa tu ima color, to je sve standardno, znate, ništa tu nema sad neke filozofije, nema maski, nema ništa. Stop motion, evo to vidite, to su frame-ovi, frame po frame. Frame po frame, sad vidim što je ovdje, aha, evo vidite, na primjer šta ima interesantno, video se miš od TV-a koji nisam bio uklonio i posle smo to uklonili i to se u postprodukciji posle ne vidi. Cak, to je to. Imamo color posebno samo za taj deo. Imamo ovdje taj ugao. Evo ovdje možete da vidite kako ima lep catch light u očima i kako ima svetlo, to je sve od balansa. Isto imamo stop motion i jedna gornja strana, jedna donja strana i to je to. Evo ga onaj kadar sa dlanom, to sam pričao bio da smo. Vidite kako sam vešto izbegao da se ne vidi kako se posipa zato što je lošeg, zato što se tečnost istopila bukvalno. Ovo je ultra slow motion, čini mi se, samo da vidim šta je. Da, tu je radio Twixtor, ja mislim, jeste. Da, tu je Twixtor Pro, pošto nismo mogli, kad snimamo na 60 fps-a, ne možemo da odemo dalje od 160 da bude kvalitet slike dobar, pa smo koristili Twixtor i usporili to duplo i baš fino izgleda, ima taj dobar lep šmek, tačno se vidi kako ispalje. Imamo tuš, ništa, to je standardno. Color, profil, log, na šta liči log, house. Ovdje imamo
duplo, to je verovatno, da, vidite kako sam ovde pojačao malo kožu, pošto je delovala nekako prazno, nekako flat, ništa tu nije bilo dovoljno jako i spektakularno, pa smo malo pojačali highlightove tu i pojačali shadows, napravili veći kontrast, i ovdje dole je color standardno i to je to, nema neke filozofije, stvarno neke preterane. Vidite, kupač je iste boje kao i produkt, to sam pričao. Ovdje imamo adjustment layer, imamo nested sequence. Ovo je interesantno da vidite zašto je nested. Nested je zato što se vidi odsjaj kamere na stativu. To je ono što me muči dok snimamo emisiju, ali ovdje, pošto je stop motion, može u Photoshopu je sve uklonjeno i ništa se ne vidi, to kad prođe lepo brzo, nije uopšte toliko upadljivo i... Imamo isto nested, da vidimo zašto. Vidite, ovdje gore se vidi šipka od tuša, pa sam to uklonio pošto je ružno. To je to. Cap, cap. Ovdje vidimo malo kapljice po objektivu, to je kapelo i nije mi smetalo, nisam morao da brišem dovoljno lepo da može da prođe. Da, evo ga kadar iz lavara, to ste vidjeli, pričao sam šipka i vidite kako lepo kačimo ovaj malo. Znači, i skače i rotacija. Dobro, tu imamo ova dva lejera su, samo da vidim. Imamo, dobro, imamo nested sequence, ovo mora da je to, dobro, imamo adjustment layer, evo kako to, u stvari u originalu izgleda više lično na pomaranđe nego na limun, pa smo u color korekciji to dodatno sredili, nested sequence, samo da vidim da tu nema ništa, tu je verovatno nested zato što ima malo twixtora, ima warp, aha, ima warp. Da, tu sad muči, mora da se izrenda jer sam pogasio gore ove PNG lejere koji su preveliki. To je to, ovdje nema nikakav sound design, nismo se bavili sound dizajnom preterano, nije bio uopšte, nije ta vrsta reklame da zahteva sad neki sound dizajn da se nešto tu čuje, nemam pojma, ona sad šeta, tu se čuju koraci, to je mislim glupo. Dobro, ovo je sad zakucalo, moram da ga oslobodim da bi radilo. To je to, što se tiče audija, koristio sam Epidemic Sound, ja sam njihov pretplatnik već 1,5 dana, ako ne i više. U stvari lažem, 2 godine nešto. Ovdje je pesma koju sam skinuo po kanalima, po stemovima. I to je to, nema neke preterane komplikacije tu. Evo je pesma, ja sam pesmu izdvojio po delovima da bi mogao da rasporedim šta mi se uklapa za reklamu. Pošto kad je ovako iseckano, stvari mogu da se premeštaju. Znači evo, to mogu da vam pokažem isto. Pesma se odvoji na taktove i onda sve može da se uklapa jedno sa drugim, pošto sve je to matematika. Jedna vrsta matematike. Aha, nije ovo uključeno. Evo. Sve je matematika. Sve može da se, bukvalno pesma može da se promeni na 101 način, da se radi svašta, znači, bukvalno stvarno svašta. Da se miksuje, da se gasi, da se pušta. Čujete ih sami. Može sve svašta, idealno za ovakve stvari. Eto, imamo taj miran deo, možemo lako da promenimo ritam, da promenimo da ritam bude brži. I u sljedećem krugu da vratimo.
to je to otprilike kako izgleda Hello Happiness. Kao što vidite, montaža je stvarno laka i nije ništa tu komplikovano, ali sve ovo zahteva da se smisli, znači mora da se smisli kojim će redom da idu kadrovi, znači sve smo to već imali na storyboardu i to smo samo iskoristili, znači vizualno mora da se smisli reklama u glavi, pa da se to prenese na papir, pa da se ona to prenese na kameru, pa da se prenese na montažu i zatim da se prenese na finalni produkt koji izgleda ovako. Znači to je cela priča. Znači možda deluje lako, ali stvarno zahteva mnogo stvari, mnogo priprema, znači najviše priprema, to je ono što svima pričam, znači bolje da budete spremni i pripremljeni nego da idete i da srljate i da ne znate šta radite. Ništa, eto toliko, ajmo da se vratimo nazad na breakdown. Drugari, to je to, vidimo se u novoj epizodi, tamo negde pitaj Boga kad, u stvari bit će novih epizoda, radimo na tome, doće na Nataša, prikazat ćemo kako smo radili ovaj piano cover sa Đokovićem, to je isto interesantno. Prikazat ćemo još neke nove reklame, sve i svašta. Vidimo se, uživajte, rock'n'roll.